Danas smo igrali generalnu probu protiv ekipe Radničkog Šida, međutim imali smo velikih problema oko sastave ekipe. U toku noći zahvatio nas jedan, da kažem, stomačni virus. 5 igrača iz prve postave koji su planirani za ovu utakmicu nisu mogli da nastupe, tako da smo morali da ono što se kaže skrpimo tim. I pored toga mogu da kažem da nisam nezadovoljan onim što smo pružili u jednoj ravnopravnoj igri. Uspeli smo da ostvarimo 2 idealne prilike za gol, nismo uspeli da to pretvorimo u pogodak. Šta drugo da kažem? Sve u svemu mislim da ćemo spremni dočekati start prvenstva i nedeljnu utakmicu ovdje protiv ekipe Slobode iz Čačka. Nadam se da će ovi igrači koji su danas izostali već na sljedećem prvom treningu se staviti na raspolaganje i da ćemo uspjeti da napravimo pravu kombinaciju za nedeljni susret. I ovom prilikom pozvao sve navijače da nam pomognu, da ostvarimo naš cilj. Prva utakmica u prvenstvu uvek najteža, bez obzira sa kojim protivnikom se sastajemo. Iz tog razloga i pozivam da dođu, da nam pomognu i da na kraju te utakmice svi zajedno se radujemo.